تلبیس رادیو گردستان شعره بلاگرام بزمان کردی باره که ازدخانه ایرو کلوچی سری سالی دو پیجه از دخواستم آنها پیروز کم برای ساله که خیلی برکتی ببونا ازدخانه از خواه جستال حسن است تحبت چارا دنا و کار ملتی دانم و که 25 ساله من رادیو تا کار کریه و که 12 ساله من دزدارتی کریه از اندام هر خستنه که کردی بومه از این ناوجم در قصه میناره و هر تشتی از نها برای نخواستم پس نخواه بدم لی دغازم بیجم واقعی نکو تانی من تمامی مالا چل درگوشی اما کیوی دخواهی کرنا کلتورا مادا و بیشتر نوی کلتورا پره اندوی چل درگوشی تیاتری دا کار کریه چند ساله تیمور چل درگوشی هنرمندی وی تیاتری بیه کلیک چل درگوشی چاقی تو جن وی دمی ندی چونه تیاتری مبوگا خبر چاقی تیاتری دبلیزه چاقی هم بکار بین خلقی بینه تیاتری یعنی ما هر تشکریه واقعی کلتورا ما یعنی هبونا ما گرجستانی دا بخواه کرنی سال 8 راستیجی بیزه دکرن هم کارم بیجن واقعی سال رنیسانسی بودونا ازدیمه در باز کرنا روژی کلتورایی وکرنا رادیویی وکرنا تیاتری ساز کرنا وان پیشنگا یوان انسامبلا یعنی گله تشوی دمی هاتا کرنی آی هنگی بو چاقی تیاتر جی هاتا وکرنی لی چاقی نهات دقیقه در نکاری در خوابان هر تشتی گلی که وان بیرانی نخوابینی هولی چه هاتیا کرنی وان دما لیت چاقی در خو تیاتری خبردی تنکاری جردوی رمدی بینینی تنکاری مراج جعفر بینینی تنکاری امکی زینت علوی انداکی تنکاری در خو یوری نبی نویجی کیجانجی راستیجی هنگیجی ها تیاتر دالیش چاق دیسا تیاتر بخوای کرنی یا اسکوی داستانی یعنی تنکاری در خو نویجی از دی نویجم در خو شالیکوی بیکس شالیکو جانگوی چه قاس کریه نکو تنی لیستیه نویسیه چه قاس که چه نویسینه چه قاس کریه سوا تیاتری او حتی نهاجی دکه یعنی ام دقیقه و نارا تیری نکته در خوان هر تشتی گلیکی لیاز دیسا دخوازم بیشم چاقه سال 8 چاقه من روژی کلتورای دیسا من روژی کلتورای من در باز کرد و اینو بنی چند سال در باز بیه نه دیسا کوما جهالا دیسا من روژی کلتورای گرجستانی در باز دیگه از مانا را آچخی و سرکتنی دا بازم از باورم چاقه جهال روژا ایروین یعنی جهال مای ایروین ناینم واقعی هبونا او دولمندی ملتی ما چاندان ما کلتورا ما دیروکا ما زمانی ما و دین ما کرنار اندا بحله تمامی خواهد تیاتر 13 ساله دا مثلا جمعه را عیدک بود و از نکارم باشقه اسا کفش کم روژکی اسا ناو نشان وکی مرا چا بجم وکی کفش بود نه تمامی تیاتر جبو من و جبو کما تیاتر او تمامی تیاتر او وک عیدک بود وک جشنک بود هم بدل و جان تمی هم دچونه سر رپتیسی خو پروی خو و ایلایی چه خواه هم بجن خواه شانو چه دبو روژ شانوی او توی بجی هم تازش دیا خو ببون جبا ما پر روژه که پیروز بود بحنی اصلاح بکن و پیشوازی اپوزین در باز بکن و دیرانی تیاتر و روژه ملت کرد سودا پیروز بکن شخوا دل ما خمگینه
تیاتر نما از او برمالیا خواه این را تورن هم یک جوان بون که به نیده وقتی هبونا تیاتر دا مجی خواهد دا گرد و مثال بختواری که دا در بست کرد البته پشتی وکی بیرانین قنج زیدترن جبیرانین آستنگیا و وان تنگاهی وقت شانوگری تبلیس دا امپی دا بدربرین یعنی او قنجی زیدتر بون قنجی بیرانین قنجی شخواست زیدتر بون از وی چاخی انسیتو شانو و سینمه دا شاگرد بون و گل ویجی خدای او بختواری دا من از وی شانوگریا تلویسی را بون حوال و کسایتی که وکی مراز اوزو مناس کرد جماعت درقا تیاتر ما همه کی گلکی هم شانو وکی و هم بیرا خانین گلکی جیسم بیرا خاطینن آتم چونه پاریجه ما و در چند سپکتاکل خودان جماعت گلکی راضی بو انستیتوت ما را یا کلتور ما بوخایی وانا هم گراندن بر شهرکی دنجی ناوی شهر رنه بو هم گله شابون وانا جی مرا فراق دبون پاشو یکی ایدی هم بگریان پاشو یکی دنیا ها لب کت و حتی گاستن هدی تیاتر مجی جماعت ملا که متفهم هم بلا بون گله کی باشگاه گله من راضی نه وگه همه که رجایی رو هون و جهال نها بهنه هون ما بیرا خاطینن همه که همه گله کی شابونه و کی و تیاتر جر کردن ساز کرا კულტურის სახალხო თეატრი ჩამოყალიბდა 1978 წელს. მაშინ იყო პროფსაბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი ზინაიდა კვაჭაძე. მისი ინიციატივა იყო, რომელი ინიციატივაც აიტაცა ვაჭრობის მუშაკთა პროფკავშირმა, დარგობრივმა პროფკავშირმა, იქაც თავმჯდომარის მოადგილე ქალბატონი ლია გიგაური იყო და დღემდე მუშაობს. სხვათა შორის ამ ადგილზე და შექმნეს ჩვენს კულტურის ცენტრთან არსებული კულტური თეატრი, რომელსაც გარკვეული დროის შემდეგ მიანიჭეს სახალხო თეატრის წოდება. სახალხო თეატრის წოდება. ხო, დაიდგა თავიდან ძალიან დიდი გამოხმაურება იყო დარბაში შესვლაზე, არ ვიცი რა. ქურთი ახალგაზრდები, ვინც ბილეთს ვერ მოიპოვებდნენ ხოლმე და აღარ იყო ადგილები, აი სადღაც კიბეებიდან და იმიდან გადახტებოდნენ ხოლმე, იმდენად აინტერესებდათ. ხო, თეატრმა დიდი წარმატებები მოიპოვა, ძალიან ის იყო თავიანთი ტრადიციების გამტარებლები იყვნენ, საინტერესო სპექტაკლებს დგამდნენ და ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობდნენ არა მარტო ქურთ მოსახლეობაში. იმისათვის რომ ამ თეატრის არეალი უფრო გაზრდილიყო, სპექტაკლები გავიტანეთ სასომხეთში, ალაგიაზის რაიონში, იქ ჩავატარეთ სპექტაკლები. აი მე მახსოვს რომ მუხლამდე თოვლში, სოფლიდან სოფელში დავდიოდით და ვატარებდით სპექტაკლებს სად იცით, აი რაღაცა 3-4-5 კვადრატულ მეტრ რაღაც ისეთ ფარდულებში და დიდი ინტერესი გამოიწვია. ძალიან კარგი ის მასპინძლობა გაგვიწიეს სასომხეთში ცხოვრებმა ქურთებმა და თვითონ სომხებმაც, რა თქმა უნდა, მათი ხელშეწყობით იყო და ამ თეატრს ყოველთვის მე ვახლდი ხოლმე. از دلش جالتیا ما اجدی گرجستانه دیلمه بیراخو ایلاکی وان سالا چاقه از استودنتو ایندلون انیورسیتتا یا نوی جواخیشویلی یا گرجستانه دا از انگی
بوم دیکتور رادیو کردی از دکارم بیشم چه ایوان سالا مجال ملت من بناوی که چه کلتورا خوخایی کن هبو و ایرو باشی حاطنا دولت تازه از بحار دکم به مجال ملت من هبم و وزیده بم اساجی وان سالا تیاتر کردی هبو گرجستان دا کلک سپیکتاکل باش دانین تیاتر دچو گاسترولا چونه کازاخستان تیاتر چو پاریز روان گرجستان دا مگلک سپیکتاکل دانین و دکارم بیجم تیاتر ما نه که تنه نو ازدیادا دا تکش کرنه لنو ملت نوین داجی گلک خواچی دولتی دهات نسه سپیکتاکل ما اساکو بیرانین باش کریداین تیاتر کردی و من آتا خواست کرم و که از در رادیو کردی وارا بیشم سرچوان رادیو کردی چون بید زانن 35 سال بری هات دام از راندن ای سال مها ایلونی و 35 سالی و بید تمام به تبیرا من 29 مها ایلونی 1978 سالی رادیو گرجستانی دا برنامه زبان کردی جاره یکمین بدنگ زینا عدو و علی افندی هات بلاف کرنی بلای دنه بو و ویوا حضرت و کسر کلمه یسویتا بری تایبت یا گرجستانی هات سیری و که وانا بزمان دایک برنامه خواه بیست مقداری وان سالا گل کس هاتن چون لی چند کس چاود بین و که ستونوی ردکسیونی بون بسیا که کرم انقوسی مامستا کرم اوی ما چند جوانا کومی سرحف کرد مهینی زمین کرد مهینی خباتی کرد 16 سالی بوم تازه من مکتب تمام کرد بو وزارت که داد خواتیم لسر ماکینی من چاپ دکرد و روشه که وزارت جی سر خیابان رستاویلی بو کچا رستاویلی روشه که هاوینی بوده مگه خوش بو از خواتی درد کردم دیونی بربری مدا ما مستکرم دی از شش حیر مام چونکه موی ناز دکر لی موی دور و ناز دکرم تلویزیونی سر بیمی موی دید هنگی زندگرتی مام هاد نزیکی من گود تو بیلاستور کی من گود بله دبیت زانی و که رادیو کردی و بیه و چنده که و مرا لازمه که جوان و که سر ماکینه چاپ که به حرف کردی از راست بیشم دل شاد بوم لی من گود که از کردی باش تزانم گود نخمه میتهیم کن بیستم زانم تو بروسی باش چاپ دکی گود مالا خاطر من گود از مال بتا خورا بیشم مال بتا من اگر دستوری داد مال بتا خورا بیشم واقعی حال حواله سانه از چون من دایگاه خورا گود دلک ازش دل شاد بگود دایت زانی که کلمه هم قصی من تکلیفی رادیو کرد دایگاه من گود زانی اگه تو خوات که میشه بود بگود از کارم دو خوات توایل نو من اصلا چی بود واقعی از چند روشون دو چون رادیو کردی مرا زینا مشغوله که میزن کرد جالی ماناجی کشک راستی هست کنه که میزن رو شغله که میزن کنه تیاتر خلق سادهات خلق دهات یازانی چه دگوتن خلق دی بیرابط خاصی مرا دگوتن ای شرمینه بگوتن رو بیه سر روی بی چه شرمت چه بگو خوده ازیمه بری خزان چه سال هفته شرمت چه دیلی بگوتن سردکی دلیزه وای چه دلیزه شرم ما داشت سری ود که اولا من دلیز مشار دکرم دکر چکا های یکی چویمون افضل سری وای ساشی ما داشت صدکتی خواهد خواهشم بودگو نه ما داشتامینه سردکی دلیزه ای صاحب جیست برافته بون تنیزان چه تن سپیکتاکل که هم هفته سی جارم برافته بون افجی تشتکی مزن بون کش خراستی هفته هاتن تشتکی مزن بون زمان تیاتر تشتکی زن مزنه تشتکی گره هبه تیاتر نظامون